chida. Mashabiki, pigia fundi. Wangni, papliet keda papme. You are super talented Ajawa Maestro. Kivoma Kawili presents to you Lawa Harus, yani nguo ya harusi. Album launch itakayofanyika Egesa Villa behind Umoja One Market tarehe 31 mwezi wa Mei mwaka 2025. Kumbuka ni wanabeni kodaka jongolo mapogoro kamutingo opije kaili fadha emaja lamo. Sauti na nukala demo nakoragunda aparame aramna Okot Jarapogi Era mani me anyanti mageno jabe Emasika landoga Engineer Obala Wurinya Teke. Uncle Eddie Mr. Jathum Chamo Jaba Mamo chokutino Jathum Chamo Jaba Niku Delego Wunyanaya pamoja na Lawi Jakabonyo. The Hype Man wannabe Uncle Sam Sonko pamoja na Dhiangra Dida FM. Donjo Ensiling Miangwen kende regular ka VIP to 1000 pesa motuo makenya. Jio wacho ni fundi ni moja kanda kamano Lawa Harus bende entu mchiel kendo teri kodaka producer ma engineer ni moja. Mashabiki Jio segolo thum lakini ma topok no goal. Jay, are you ready? Tenalungane ubama, meji biro mo, eli opondo. Tenalungane ubama.